ini toyo anyar pengingsahan sampun ketunas ring pura beji Taman Sari Sinampura ring prawataka karya titiang mapitaken puniki indik toyo anyar sane ketunas ring pura Taman Sari sampun ring priatnyan puniki Aing yining dereng mulai bos mangda digelis mulai bos-bos mangda talar polih keni penyapsap. Sampun, mangda digelis toyo pengingsahan toyo jatuh pengingsahan punika mriki. Aing jero mangku disampun puput ring sananing wangi nglantur ring tetanggunan karya ngawit saking Surya Sewana ring Kajak Angin. Dari jero mangku nglantur saking Surya Sewana ring Kajak sisi Kajak Angin ring Surya Ageng nglantur ring Sangar Ageng sami punika. Ini mangku sedereng ring sareng balik gol diki dumun mangku diki dumun saking kangin. Disampun puput penyapsap ring petangunan piatnyan sisi kaler nglantur ring Pawedang. Sampun puput pemargi penyapsap biokaonan rumah ngale priasito pengulapan punika mangkin ngelantur pemargi upokara pemelaspas. Ini pemargi pemelaspas jero pemangku ngawit saking linggih daksinop linggih jero mangku. Saking daksinop linggih jero mangku disampun ring daksinop linggih wawu ring sananing tetanggunan ngawit saking Kajak Angin. Di tiang lunas puniki ring prawataka baga perlengkapan utawi upakara mangda nampakin sesirat puniki jero pemangku kirang sesirat. Engge mangkin talar di tiang mater piuning puniki majang ring prawartaka karya sane polih ayah-ayahan ring pura dalem lan ring pura Prajapati mangda nyayagang raga ngabeh pemargi jero pemangku jagi menak ide betara jagi menak nuntut jagi menak ngiring ide betara tirta punika talat ide betara pengeraja karya sawire puniki tetanggunan sampun pemargi pelaspas. Ini sane jagi ngentar pola palih nedonan ide betara tirta ring pura Prajapati Gulingan Gede titiang lunas ring jero pemangku Prajapati Gulingan Tengah ring pura dalem. Malisiki ini matur piuning punika talar jagi nedonan ide betara pengeraja karya ring pura dalem Gulingan Gede titiang lunas Ratu Haji mangku pura Prajapati Ulunumo. Mangda wenten prawartaka karya sane jagi ngabeh pemargi punika. Lunas jero pemangku dalem Gulingan Tengah disampun ide betara pengeraja lan ide betara tirta rauh kepiatnyan sane jagi matur piuning penyangre ring ajeng piatnyan mangda ring baga upakara Serati Banten nyayagang wangi-wangi sane patut kemargian ring Pailen punika sakadi mangda wenten siki pengayah lanang sareng kalih ngambil tedung angge menah ide betara.
Ini tampak-tampak anak kamu dah kita. Anak tri. Yes. disambut puput bailen menang ide petara pengeraja gelar ide petara tirta yang lunas ayah-ayah duwene malih jadi ngungahan ide petara nggih becekan punika nggih ide petara tirta mangda enten tingkap nggih becekan kena yening wenten tali utawi benang angin negul punika ring ancak saji sangat agung mangda sayakan.
Umangdo wenten kasayangan canang melinggih. Sampun. Nggih. Ingin sami nyantos puniki pumargi ngunggahang ida badare yang matur piuning puniki ring pemilat sami sampun kesobiahan nggih mangda nenten numplak ring satu ring siki linggih mangda sami boleh elingan dalar mulai bos-bos sayagan dalar ring kuaragan ring lumbung suci dalar elingan. Elingan dalar mangda wenten canang punika katuran ring linggih ida batara Rariangon ring sisi kelot kau ring pengeraksa karya ring jabo. Beli bangku jero bangku dalam mangda edan Kita nang anya. Bikin ulaman. Ini di bawah, jangan di bawah, di bawah. Dikerang, dikerang, di atas. Bakal. Pak sarang. Burung kacaan. Burung kacaan.
Gini. Pun nggih. Rekomendasi ya. Tiga kali ke. Lain. Pun. Nih, ada soal. Tinggal juga kembal gitu. Penedasan di kiri pas. Apa soalnya perkara kene, tadi sengsa. Nah, badut kan tuh. Ya. Itu maro ada anak kene. Pemimpin yang cerdas tuh Lana. Keblok ni je kan keblok. Baru seman paham tetap main panitia. Canang Sari ku mangku sampun datang dan neter atuh. Awas penjahat lah. Gede bayu. Nyero meneso. Modalnya selesai. Ika buka kan di sana ulungnya lah. Ambil. Ika kena. Ika cedak kita. Buka. Mana tu asal sini. Ya bang yang rezeki bang yang. Tinggi dah. Ika tidak. Apa dah tu kau kena? Jemur. Elon tinggalnya burung-burung aja. Kira pilih busuk buat sana. Busuk. Jangan badai. Siring sampun sayaga jantos di bos. Jero mangku dalam bedulubung jadi metode piuning dungun, sampun pukut metode piuning wawu ngawin. Tadi nempol. Dia jadi rumah mungkin. Nawakan ketian terus niki asana doh taman kali niki asana anak di dumun niki apa makan bekal niki terus anak anu memberi os niki doh kali doh ini beli os niki dan mulai membeli mas niki kon kita dan ada kan dumun bisa niki pasar duit pasar kadua niki. Jero niki mungkin satu kok niki dengan jadi itu yang ada menjadi berikut yang awak doang masih kalah niki. Ini senang-senang.
Lawakan yang jero iki sampun sanemo wasta pasar Sidokaryo. Tapi sada jadi ketumas lurus wedanan ambil ge. Iki semua dia jadi dulu karyo niki pedagang duit lagi tumas saja dan sidang niki. Di tiang kan mau tawah kembali niki tahu dia langsung oke. Sampai niki. Nah niki jatuh pun Dina bolong dulu niki di bos ge. Ge. Oh plastik kami dia toh. Niki pisang lentan pecek pisang niki pecek. Niki timun niki. Apa ya? Niki tapi kalau niki boleh bentar niki. Niki dua saja. Minyak ni. Minyak niki. Niki pandesa waktu maaf dalam. Oh sambut. Dan niki ampura yang mau tahu dulu niki. Niki. Nah niki yang ingin gantan niki. Niki semua niki yang boleh ya. Kalau